Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership kuthiwa ke Orlando Pirates okuhlanganisa ke Mamelodi Sundowns kuthiwa ke nabo sebejoinile ke i-race yokuthi ke bathole lapha ke i-midfielder okubikwa ukuthi ke ifunwa kakhulu i-Kaizer Chiefs lapha ke u-Ethan Chislet obegijima ke kuyona ke lapha ke i-Port Vale yakhona ke lapha ke phesheya kwezilwandle lapha ke kwi-English League 2. Lo mdlali ke osedlale ke imidlalo engaphezulu kwa-135 wakwazi ukuthi ke ashaye amagoli awu-39 esiza ke iqembu layo ke iPort Vale ukuthi ke linyukele lapha ke kwi-English League 1. Kuthiwa ke Orlando Pirates nayo ke iMamelodi Sundowns kuthiwa ke njengamanje ke bayijoinile i-race yokuthi ke bathole le midfielder ekwaziyo ukuthi ke nayo i-contribute kuwona ke amagoli ingagcini nje ngoku-assista kodwa ke igcine ke nayo ishaya amagoli. Impela kuthiwa i-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns sebeyijoinile i-race. Lo mdlali ke uyafuneka la eNingizimu Afrika kwi-Betway Premiership since ekwi-free agent eshiyile kulona ke iqembu layo ke iPort Vale, kanti ke kuthiwa ngathi ke futhi ke usejoine yona ke laphana ke i-agent ekuthiwa ke iMark Macap. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.